Ukulyo ni umwe kuyene nthi na muno kumele mbetani ya ukamba methiwe mengunu ila mekwikwania nthini wa utandithia wa mitandao. Ukulyo umwe ni mutaalamu wa maundu ma ukwati Dr. Mumo Muinde vala inena na vilingi wa mauvo wetakana kwina kambuni iende na kusesenga ene nthi malike nthini wa utandithia wo na maina mavalua maikithie makutwaisya utandithia o wa kiilovia mwaka mweu mukuelesya. Dr. Mumo Muinde ainena na vilingi wa mauvo ni wakulia ene nthi kuma ile mbetani ya ukamba kwamba kuthuima kwa uliku kambuni ila siutho cia shares mitandaoni iwetaka na kambuni wa QSVE ta umwe wa ila sithitwe ikenga ene nthi kutandithia ilovia nacio indi wakunekela kwa kinthi ni kambuni isu ni cianzeve program mwino omwe ni asene likite kwitu kamba pe kinungu yakitwa QSVE thitwika thita stocks kuya America kana yumete iregister to America netesa shares kindu chambe America niguo soko la munene piwa mbesa duniani na soko wa America niguo wina regulation ila bingi piwa na strict muno. Kindu chambe kindu kikitwa QSV waenda katika mitandao ti registered na kiina license ya kuwa na kuta shares America. Ni asialamu ndikite website ni usuwa mino kwiko ilawita wangungu o panini kilo kuona kila kikumila kwambe wana inoni kambuni ya ita ukuitwa scam kwa usi ndula mbingi ukwata katika internet ni kwa asia kana QSV ni scam. Muma jingini wavuthisia ndeto cia amwe maene nthi na alame uweta tamakwatite vaita na utandithia wa mitandaoni ithingilila kana vaiwe kwatio wa kutungiwa ilovia ila mundu watandithia kethiwa ni watua kuma kambuni isu. Ni asepe andume utuya nyengwata mbesa siano na mwayo ni ngoni andume report yangi measiona ema kwata $15 angi manazambia ema kwata angili mana muonza kwa mwai ni asia pala ukwiwa uandikithia andu nikenda uani mini kila mukuiwa kila andu amekwa semeibwa t-shares matewe kana t-shares kava ita iso huwe bandu ni commission meunewa nondu wa kurecruit andu na nese pila mini scheme siende yana ikathela ilabate andu mako recruit kwa u system ino mukuiwa pe andu mekuane tiwo nondu ba ibandu kambuni no yandikithitwe wa shares ikaneteta shares kwa hizo no red flag ingi pa inzia ya umane undu besa siaku sio sioka na etha no kwenda kumanya kana system isu na alamu ivo already nienda uivu kwa website isu asi utungiwe capital yaku no call ile investment yesu wone undu kukwekeka ni asia wona bandu mote na rules ndwisi besa yaku ituma aba shuma hata shuka hata baito kwiwa ukwava umaba isu ni red flag ngi ya scam. Kila kingi maundu ma shares pai mundu wa shares ukunenga guaranteed returns ko ile kuwa maikwatha return ya yolopyo isu ni indicator ngi kana red flag ngi ya kana inoni scam. Mutaalamu wa maundu ma ukwati yengi ni waweta kana onthe ala mekonia kukunia maleve kambuni ithi mitandaoni nendo matena utuika wa kuthosia ilovia cia mitandao vala wakania ene nthi kumele mbetani ukamba kwikonia utandithiani wa kambuni itena mavalua. Andu ala ingi meku mwingi ya kinduni ki ti andu twisi kana mena ujuzi na experience ni asi andu ingi kuona maita kindu ki katika TikTok na YouTube na kuwa mitandaoni ni influencers ati andu mena utuika katika soko cia mbesa kuuni waite kwikulia niki andu amaende na musikumia ba na ti andu na ti expert mama andu mbesa kwa uwe walikabu ningenda yaku lakini the wisi ino ni scheme itena license na uwoki nini si andu imekuthambwa nilivotia vilingi wa mavone ta mwaka mweu.